Lo mcimbi uzobe ungowokuqala kulonyaka kanti kunethemba lokuthi uzothuthukisa ezokuvakasha njengoba le ndawo iyagcina lokhu ngesikhathi semidlalo yendebe yomhlaba ngo-2010. Sicabange earlier this year ngokuthi intoni esinokuyenza to bring people back kulan area ye-North End ngasecaleni kwe-Nelson Mandela Bay Stadium. I-Mandela Bay Development Agency lena ke nisuka kuyo mna sithi aba-manager that precinct. Now, ibalulekile ukuthi siyincedise i-economy ye-Nelson Mandela Bay, especially arts and culture and the artists areas. Abagcini ngokubathuthukisa kuphela abaculi kodwa bazobalekelela ukuze bakwazi ukufunda amaphepha ezivumelwano nezinkampani zomculo ngaphambi kokuba bacikize. I-artist yazi ukuthi italente yakhe ilishishini layo. Kodwa imithetho enento kwenza ne-copyright zibalulekile ngoba abantu abaninzi abazihoyi ezi zinto. Akuzukuthuthukiswa abaculi kuphela kepha nezokuvakasha zizohlomula kulo mcimbi. I-Eastern Cape yaziwa ngoba yi-automotive hub yoMzantsi Afrika. Sinenkampani ezakha imoto phaya. Now siyazi ukuthi i-economy isezingxakini. I-companies ezi-export imoto zisezingxakini. Abantu bayadendwa emisebenzini. Kodwa eyona nto ilula yokungena i-economy yi-creative industry. Abangawatholanga amathikithi sebayozama ngonyaka ozayo ngoba sekuzoba yinto eyenzeka unyaka nonyaka. Sivuyisana nabo banamatikiti already ezandleni. Abangenawo sizawuthi kubo ngxe ithuba labo liyeza kulonyaka uzayo. Kodwa ke bangajonga nako live stream wethu mhlambe samane sisithi pha napha. Mabeze baziphathe kakuhle, baze ngexesha, bangafiki late, singatyhalani so that kube mnandi, si-enjoy zonke ezi artists size nazo. Ndingabala zibe ninzi andifuna ukushiya abemnye.